sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam top 10 zanimljivosti koje niste znali. Pa da počnemo. Prva je, svakodnevni unos višanja može prouzrokovati uništenje eventualnih ćelija raka u vašem organizmu. Druga, ako želite jednogodišnju dozvolu za štand na kome ćete prodavati hot dogove u Central Parku u Njujorku, morat ćete da izdvojite $289.000. Treća, kada matica, to jest glavna pčela, postane nesposobna da služi koloniji zbog starosti ili bolesti, pčele radilice se okupe oko njenog tela veoma čvrsto, stvarajući ogromne vibracije koje veoma brzo podižu temperaturu matice i ona umire od pregrejavanja. Ovaj proces se naziva smrtni zagrljaj. Na sličan način kolonije pčela se brane od stršljenova i ostalih predatora. Četvrta, britanski i nemački vojnici su u Prvom svetskom ratu objavili neformalno primirje da bi odigrali fudbalsku utakmicu između rovova na Božić 1914. godine. Peta, bebe se u proseku smeju 200 puta na dan, žene se u proseku smeju 62 puta na dan, a muškarci u proseku svega 8 puta. Šesta, neki obični crni medvedi budu rođeni kao beli. Oni nisu ni polarni, ni albino medvedi. Sedma, kada imate crne rupe usećene od pijančenja, to je zbog efekta koji alkohol ima na vaš mozak. Vi ne zaboravljate, nego naš mozak jednostavno ne pamti nove stvari pod velikim dejstvom alkohola. Osma, više od 1600 dece koja su pogođena ratom u Siriji pohađaju školu pod donacijom fondacije Lionela Messija. Deveta, naučno je dokazano da ljudi obožavaju svetlucanje, zato što je naš evolucionarni instinkt, jer su naši preci često bili u potrazi za vodom. Potreba da se ne umre od žeđi nas je uvek vodila da tragamo za svetlucavim rekama. To nam je ostalo u evoluciji i zato sada volimo svetlucave stvari. I deseta, Hulk je prvobitno bio sive boje, ali je zbog kvara mašine za štampanje jednom ispao zeleni i to se dopalo autoru stripa Stanu Liu. I to bi bilo to što se tiče ovih 10 zanimljivosti. Ako vam se svidao klip, ostavite like, share i subscribe, a mi se čujemo u nekom narednom klipu. Pozdrav!